matulus ni roha madok moleate. Dak boto, ngayon sila malakko. Buah matulus ni roha madok moleate. Molo so unod do si taon. Ada molo ni holsot tahe. Sumitar malum si taon no. Makari di tiap hari itu bisa nari, belum menutup video. Maksudnya non itu menemusekin 2.000 mak, 1.500 daftar wet hidup, 1.500 kertas polio, 2.000 pas foto. Foto-foto berkas-berkas nasi dari HP. Bah, oh dua bisa dalam 40.000. HP 5 saudara pemasuk lamaratku. Ada menaruh panggilan. Mana yang memanggil Pak Pitio? Ay naleleng mohon meldasa berangkat. Berangkat tuh dia maksudmu. Dan lau haro melamar kerja. Malas aku. Ay boy do haro asunguni. Ay boy mada. Nah di puna sulu aja majalah ke kerja. Bahira sohya di baik ko majalaki karejo. Ba audo perjulo mangarap to siap ko. Asing do nama saya, asing do sunari. Ngapi ga haro lamaramu ibek ko tupete. Dak boto welen gudang na. Panggilat pe. Laksodong narang ko sudah. Bersabar muda, huhutan yakon. Ay setiap usaha pasti adong do hasilna. Kasong ono mak. Darong ko panggilat masih lah. Ba mungkin dan waktu na do di panggil. Sabar muda. Unang-unang di jalo laki lamarani di papungu di si aledan di proses. Dia dok songoni perangkap mau ngajak pigaw. Ulu bah. Ale Tuhan, ramu ti matok tong angge ku semelda di perjalanan na. Patudu male Tuhan, perkerejuan matama dianggiki. Amin. Sandra. Halo? Hai Sandra. Oh, lupain mama di sida. Mabuhay di lalaho pak mi po ah. Haci da beda ba. Dang boy da pe dol madigi. Ido ake. Aku pengen bawa sa kurasana sa di jauhi. Baru dia pilih mari terbosat di ho. Ala na sa boy bebas mardalan. Mulu mo depe sebuah asal marhuso. Kalau marhuso sotik. Mintar haci do.
Di musim oke. Pas donua yang senari waktu namolo hudok kontu sedamion. Dang tega Allah. Namang waduh Sandra. Kan semua. Saya rana ngaduk sudah unommu. Dah dong. Oh, abalnya tatahe. He ada isukun atasanya. Ya mada. Makan narwa tu soal. Ida jusi dami ngabawa keadaan na senari. Pina. Oh ido. Ada lang gue tapi pasti udah bah. Manangadigan ako gue masuk ke rejo. Bahwa mada langsung ka buat tu atasat tada. Asa unak saya suku-suku rohana. Asa boy ba na mengantisipasi lau membackup kerja. Oh lo bah. Ale aduknya dunia na penting. Lagi udok kon. Tangga tu kerja on. Ah, hamay. Shalom. 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 Mana ngadi ka mau udok kerja. Mula nga jauh. Ay, sudah. Udah masa ke rejoku. Masalah dong masuk kerja. Daw. Basiola salah naron mancing ko. Tang na mancing ko kibana da. May suruh atas aku di bana mangida ke ada kon. Masa ada pesonnya ke? Ba masa. Abalihata. Buhado. Arang dolo kiri nakin. Aduh, madalo kiri. Malu berat kian lo kerat kini. Malu berat persyaratan na cik mau mangida. Dokter do kita ida ba. Jadi lado pi umur so mereng lo kiri. Dak boto, ngayon sila malakko. Dalang bebek ko manul berkas-berkas na. Bahepek ku pake. Saan may lakko? Ah, mana lagi sudah menulis si Sandra ya ke. Kamu lupa kan? Dame! Ah, hai. Ano na ilmon? Jadi kamu makati tunang bigi. Ah, haruay. Ay mga lapar ho. Nang lupe. Wasa. Jadi maruhay na ko di jabon. Haci naki kurasa patod de. Mangutaki nakin. Jadi mga be maksud mo? Bawa maju mga lopa pang. Mga tusi mo di kada ako. Ibu terus dia mo di bekko. Dan nasi dali ba. Memang natuho do mangutaki kurasa patod. Kau maju mga lopa dade. Ah, malah ho. Nabuhado Milda. Nasuboy ba ita marsyurupan dalam keadaan songono. Dang naung pangido songono ke ada aku. Alay do ko masih dali aku patunaci to. Mulat tayo ba daw mga lupa? Basi ko sumbaran boy ho. Kan nahudok kon. Mangutaki sa nakipatol. Tala, ruminan na malas ho. Nasorong do pengertian mo sa watik to Milda. Puro na sa pengertian mo tau. Mulai mana ko majalah kikarejo, daw na masuk buto ni ko. Mulai ko ba si majalah kikarejo, tong darong na buwan lang. Kalau saya do pakso ni Milda. Itu saya kiti hodo ga bisa laku. Sehari dah sa 2 hari. Yung ito kita mambayso ni mo siya. Salah mau di sini. Alay sehari yang masih tu sama Julita dah. Kau maju mangalok pada dek. Alam mo lang mga dulu ang ako. Oh, alay Tuhan. Lai mo dia kesabaran menghadapi sikap miare ku si Milda.